Eby'amagara mbikibwo Kazire Health Products. Ninkutangira program Eby'amagara, of course nkabutosha burwo kubanza shayisha tunechweka okuza shahina zo mwabazyo tuba twashiraho kubasa kureberera amagara gitu kuko kuchimanya ngo amagara excuse me amagara ngatira amagana omwabazi kuntusagamba ahandwara bakweta heart failure kwakuza muhati manya ngo harimu omutima twine omushaho Dr. Bruce twina masiko kandi okurga aha medicus healthcare kandi jineshango mu rembo rwambarira of course hariya watora nka golf course supermarket then aho hihi na big fan nabakugu nabo cyo twine kuba kuratira okubasa kumanya endwarezi no mazitegenisa abantu bingi ohurira ngo mwana mbaza kumutwara India manya kumshemeza umutima nebindi nabwo cyabwo nchita kubasa kwaretera abantu nkaba bakabashomesa bukirikare. Dr. Bruce twina masiko kandi nyo wendi cyo butungi charity of course omuhereza kandi munchereze ntakushisha kire nze owa Dr. turebe kabanza be yanjurre Dr. twakwakira webara mnongo mutebe kansa program amazina ganje nibanyeta Dr. Bruce twina masiko kandi ndi omushaho owo mukugu owo turukukira kumanya nka physician so physician no mushaho wo mukugu ari kureberera abantu abine myaka 18 kugaruza higuru kandi ndyomwe aha bakugu abari gukora nirwaro eryamane igi turukweta medicus health care eri nirwaro ryabakugu eryine branch mbarara aha umuboma kandi ndijo branch erikabare omu town ya omu Kabale municipality webara mnongo mutebe cancer program. Okay, ati doctor narakutugamba heart failure mwana mutandikira gutashanga ine heart failure hato mwe bituteganisa heart failure cyenyine cyo nikimanyisa ki abo kwa nyenda mawe na tata nabo bashicenge webara mnongo mutebe cancer program. Heart failure ni kiba cyabo rujungu mbwenu naenda kukigambo mu runyankore rukiga ni kimanyisa umutima kuremwa gukora hino kuruhanga yahanjira umutima ngo gukore konkare hebintu binje biri kubasa gutuma gutagira gutakora so okuruhanga yahanjira umutima ne kintu chamani ne kicweka chamano mubiri abo kuba umutima gushemerere kwikiriza eshagama ekija ekarabo mu side ya buryo ubwo mutima ekazo mu bihaha ekatunga mechi turukweta oxygen aboko oxygen nekirisa chamana mwe nebindi birise biri kuba ebyo mubiri narisho butafari bwo mubiri buri kuba nibwetagwa hatiya ejoshaga mayaruga omu bihaha eyine birisa ishemere kuza omu kicweka cyo mutima ecabumosho ekicweka cyo mutima ecabumosho nico nangwa kiri ekicweka cine enyama yamane kishemere kuba nikisindike ejoshagama ine birisa ekabasa kuza omu mubiri obutafari bwo mubiri bukabasa kutunga ebyo birisa haroho na oxygen kirya kirisa chamana mwene bine birisa biri kuba biri omushagama mbwene kimanyisa omutima ni guremwa gwaba gutasindikire shagama eri kumara kugira ngo obutafari bwo mubiri bubase kutunga ebyo birisa mbwene bintu byona ebiri kubasa kutuma ogumutima gwaremwa kusindika ejo shagama ine birisa binji ebi obutafari bwo mubiri buri kwetagwa echo kintu nikibasa kutuma omutima gwaremwa narishi gutasindikaje so gwaba gutasindikireje gutasindikire eshagama eri kumara echo nico turi kuheza tuketa ngo omutima gwagiraje gwaremwa narishi tukakoraje mwe no mu rujungu ntuceta narisho mu omurushaho ntuceta heart failure. Okay, yeah. Atecho nchanchi manyisa ngo hari enshonga ezaretera umutima gwahika hakuremwa haze enshongezo nizo nakubenye nangu twetegereze nenche kiri kuretera haba hece kimwayita heart failure ninga shokuremwa kwa mutima webare mnonga mutebe cancer program wakiretaje yes. Hari hebintu bingi ebiri kubasa kutuma ogumutima ogwahanjigwe ogwabire gushemere kuhangwaje gukasindikeshaga makurunji hariho binge biri kubasa kutuma gwaremwa kugisindikaje eco kubanza omuntu nabasa kuzarwa omutima gwe gwakozerwe kubi
hariho nk'abana bingi abo turi kureba bari kuzarwa n'emitima eine ebihuri ori kushanga omwayagwe omwana azarwe aine connection hariho ekihuri kiri ahagati ya left orubaju rwa bumosho rw'omutima hamwe n'orubaju orwa buryo rw'omutima. Mbwenu naba yazarwana n'omutima gw'omurema mbwenu naba yashango yazarwa n'omutima gw'omurema ogwo mutima niguba gutakozirwe gye nangwa hariho n'okushanga waba otagizire ebihuri biri hagati y'omutima omuntu nabasa kuzarwa kubi oshanga aine nk'obutapu bw'omutima butakozirwe gye obumwe nibubasa n'obutakorwa narishi bukorwe konko shange buri buke munonga eshagama etakabasa kurabaho gye. So omu bintu ebiri kubasa kureta omutima hariho eby'abantu abaana bari kubasa kuzagwa nabyo. Then ebindi ebiri kubasa kutuma omutima gwa kora kubi ni ebituri kureba bikanyire mu bantu bitu. Icyo kubanza n'oburwaire bwa pressure. Oburwaire bwa pressure bukanyire mu bantu bitu ekizibu abingi nibatambura nabo tibakabumanya konka pressure echere kumanyisa nemanyisa ngu omumisi ni aba harimu pressure eyeyonjire mwene area higuru. So ogwo mutima ni gugezaho gugume ni gusindika konka ni gubani gushanko guri kusindika mwene ekiremerire gwamara ubwire bwinji guri kusindika ece kiremerire habwa pressure kuziba nyinjo mu misi ni kituma nabwe gwagiraki gwarema ninkuko uri kureba ni guruha kuko uri kureba ati bakugira ngo sindiko rusika no basa kurusindika kumara hakireho kace konka waheza noza kugiraki noza kuruha no wamani. So okwenikwe pressure iri kubasa kutuma umutima gwagiraki gwa wamani. Ubundi burwira buturi kureba bukanyire umubantu bitu hihi buri kawaza muno basa kushanga mu muntayibine kandi nekizibe kitwine no kugira ngo abamwe abantu ni baba babwina bingi babwine konkati bakabumanya obwashukari diabetes oburwiro bwashukari nabwe ni kimwe ekiri kubasa kugiraki kushisha umutima. Abantu baba bwine oburwiro bwashukari bakamara nabo bwire butaragurirwe je ni buheza buteganise umutima nangwa no basa kutuma nemisi y'omutima yayigara chitume emisi y'omutima igare emwe emisi aboko omutima ni ekinte kiruhanga yahanjire cyaba kitakahire shagama ebindi bicoka byo mubiri nico banza cehe shagama mbwenu naco kiri selfish nico basa cehe mbwenu shanga hachotine mana so obwiro bwinji ebizibunka shukari nibabasa nka shukari nebasa kuteganisa ejemiseri kutuma umutima gwatunga eshagama gwegabire eshagama ejemiseri turi kweta coronary arteries. Mbwenu burwire nko bwa shukari bwamara ubwire buringwa butareberirwe je ndubasa kutuma umutima nagwe gwagiraki gwaruha gwaremwa. Ebinde bituri kureba biri kuteganisa umutima ninka ebishaju kuba binjo mu shagama no manyo mu rwaruro hine abantu abo turi kubantu kuratirira ntugumana nabo nkabari turi kubantu turebana babasa kwija kurauka kugira ngo umutima ntugumana tubacebere bishajo mu shagama abo kube bishajo byayo yongera umuntu atakakimanya nibyo biri kuheza bikigaze misi yo mutima kikatuma umutima gutatunge shagama rukumara nabwe kikatuma gwagiraki gwaremwa. Ebindi bituri kureba biri kure basa kutuma umutima gwaremwa no burwire kukira oburi kuteganisa abana bato. Hariho burwire bundo buturi kweta valvular heart disease nanshi ekinde kituri kweta ni rheumatic heart disease. So obwo burwire no burwire obw'abana bato bari kukira kutunga ahabo kugira ngo nibagira obukoko oburi kutuma bani barya ushanga bashasha nkamaraka. Narishi bureta oburonda aha mubiri aza ako kakoka kari kubaza kutuma abana bato bashasha nkamaraka ikituri kweta pharyngitis so mu rujungu narishi bajiro buronda bwa mubiri obwo bukoko ni bubasa kuheza buteganise umutima aza ni buteganisa kuchiro butapu bwo mutima. So obwo bukoko kuburi kuheza abana bakabugira ubundi batachimanye lero bukaheza bukateganisa butapu bwo mutima
obwo butapu bw'omutima nibugira enkojo yego kuba uri kugira enkojo obwo butapu nibubasa kukuremwa kukingaje narishi nibubasa kwigara hazaho ibisiriko by'enkojo yaze ebisiriko wakigambaje guhari kuze ebisiriko ekimanyise shagame yabire netambura je netandika kutambura kubi kwera kutambura kubi omuryo gw'omutima nagwe gwahise obwire ngubasa kugeraje kuremwa nangwa abana bamwe nabo turuku bona abandi bari kwetagwa ngo babase kushemeza bw'omutima kugira ngo babase obutapu babase kubatamu obundi ababamwe bari abo turukohereza Uganda Art Institute narashabuto abamwe bari kuza India so bwe nibwo burwire bumwe obuturukureba buri kubasa kutuma omutima gwagiraki gwaremwa courage hari hebi obundi burwire nka heart attacks ninjira nimuzihorera nituzihorera abantu hatiya tukare tukaba tutakazihorera konka hatiya zikanyire apana hati doctor huwa manyisachi ate chikumanyisa hariho heart attack na heart failure bukubanyo kuye byaza amahati nimba nimbango ejo yabendwara yo mutoma hati kanda aho intanso niba yabeha kugira ngo heart attack nereta heart failure inga heart attack echo ne ekiri kumanyisa ngo omutima nekintu ekiri kubaha kanya bwanya abo kugira ngo musi ogwamani ogw'omutima oguri kuba ni gugabira eshagama omutima ni kuba gwigara akanya bwanya okay so ni gwigara akanya bwanya ejo neba heart attack ngene okutahirwa kwaho naho okutahirwa ninke nentahirizi yo nozi waza kujete ntahirizi shani so no kutahirirwa kwanya bwanya okuri kuba kurugire ahamusi oguri kugabira omutima eshagama kwigara ekiri kugwigaza ninka biri bishaje bitwagambaho ibishaje byaba binjo mubiri nibasa kutuma hato go musigwagira gwayigara kanya bwanya umuntu natunga heart attack ekimanyisa ekicweka echo mutima maso yo mutima eyaba neyambwa ogwo musi tungeshagama nefa kweri kufa kituma ejo masetagira itakoraje hatugo mutima nigweza kugireke kugira ubuzima mbwenu nibinje biri kubasa gutuma umutima gwaremwa konkarohona obundo burwiro buri kuteganisa umutima nkaba abazire baba binenda okugirenda nakwe kwenka empinduka ha mubiri eri kubaho umuntu yaba inenda nebasa kutuma umutima gwarwara hariho nendije mibazo bumwe nico cyo kureba abantu turi kwantu endango abantu bona batunga umugisha kurebwa omushaho mukugu nemibazemwe kukiranke ya kansa hariho imibaze turi kubantu etagwa mutukuratirire mbwenu kurunji mbwenu abo kugira ntumanye ubundi side effect eyeri kubasa kugira nebasa kuba okuteganisa umutima eco ntikira kukireba ngo mibaze turi kukoresa kuyamba burwire obwe kokoro mbwenu nibyebyo binje biri kubasa kutuma umutima gwagira ki gwateganisa Eby'amagara mbikibwo Kazire Health Products. Eby'amagara mbikibwo Kazire Health Products. nyine ho mwana wanje we kuba mutwira mu irwariro yahika bashangayine uburwire bwo mutumo obu hazambura abajanze mwe cyo kugira ngo abasa kuba yabena koresa waraji eje nshonga doctor yo no jigamba ho cyo yego wanyibusa waraja abo kubanenda kanyire abantu binji bagikozesa waraji abantu bagikoresa nyinji abo kuba omubuhabuzi bwitu bwabashaho omwe tugira ngo nywa kace kuturu kwikari waraji tugira ngo nywaho kace konko umwe kunywaho kace kigumire abantu bitu kigumire kunywaho kace konka wanyibusaje waraji nayo ni kimwe ekiri kubasa kutuma umutima gwarwara nikibasa kutuma maso yo mutima ejenyama yo mutima eri kuyambeshagama kusindikwaje nebasa kuwamani omuntu yakoresa waraje kunywa waraji nyinji kumarobwiri ekinde kituru kureba nango abantu barukoresa no kuresa omubuhabuzi bwabashahu kuturu kwika kuresa tugira ngo kwe no kukureka completely kureka waraje tugira ngo unywa ho kace konka okuresa kwe tugira ngo kurekere kimwe abo kwantuma yangu okuresa esigara na rishetabe nacho ni kimwe ekiri kubasa kutuma emisi yayigara
emisi emwe eri kutwara eshagama omutima nangwa n'emisi emwe eyi turi kushanga eri kutwara eshagama nko mu bigere abo kwara abantu abo kushanga bija bine kizibu kina kazare no kuresa uri kushanga ebigere byatandikira eshagama etakayi kayoje waza kureba no mutima oshange n'emisi eri kutwara eshagama omutima ekigara ubwanga bukazaye kuriya bwashitama yatuma byatuma yayigara so okuresa naco nico kimwe ekituru kumanya ekiri kubasa kutuma omutima gwagira ki gwawamanya. Dr. Nimbura naba interested umukumanya ububonero abo kuba no manyitwa biraguje kuza kushika kuzo mu irwaro anto banza twargo mu stage twazo mu ndijo shango butaka bwakutsire mwene kabene nyenda manye nubonere cyo bunakubasa kurebera ubundi bukantera kahi ndakakwirukanga kuzo mu irwaro we bari mnonga mutebe kansa program kubuze echo kandi ekizibe kitwine ntaka kugambira ubonero ekizibe kitwine no kugira ngo abantu bitu nibijo marwaro bacererirwe no buturu kugamba ha mutima kuremwa konka ntumanye mu bya science nkuko ndabigambeho umutima gwatandika kuremwa gukakwatwa kare gwasa kuyamba. Yes konka ekizibe kitwine no kugira ngo abantu bitu nibije bagizireki bacererwe mnongo so obundi kuturabagambire ebi uko umutima guri ku uko bari kubasa kumanya uko guri kubasa ku kwija na signs na symptoms nikibasa kubayamba echo kubanza oburwaire bw'omutima abantu nibabasa kugira okukorora so nibabasa kugira akakorora okukorora oku ni kuchira kukanya nyekiro baba byami so okukorora k'omutima ni kuchira kukanya baba byami nasho muntu yabyama nkahantu hari flat nahurira yaenda ko kuremwa kwisya ahurira akakororo kije ubumwe kwari ku stama ahurira yayisya muki so obwiro bwinja ukabonero ako kwisya kubi kuchira nyekiro kina kakwate no kukorora kuchira nyekiro abo kugira ngukori kubyama nyekiro no byamobe flat yes ako nikabasa kuba akabonero ko mutima konka kimwe turi kugubiza turi kushobora ubo burwira bwo mutima ububonero bwo mutima kurwara nebihaha kurwara kigumire kugira ki kubitanisa kigumire kubitanisa so obwiro bwinji omuntu actually no mutima kuguri kurwara kituma hatiya wagira obubonero bwebihaha nkato kukorora nikaba kabonero kejiha so ekindi akabonera akabantu bari kubasa kugira ni okwisya kubi so kwisya kubi twatwachigana twajanga ubumwe ubundi nkibasa kubaho nyekiro munonga narishi bagezaho kugira ko bakora ati nko muntu naba yabira amanyirire kugira katembo kuya temba kugira aho yanyegera akatugire ngo umuko we netagwa ngo anyegere so ahise nko bwiro rukushanga yaza kunyegera kumara ko katembo ahurre yaruha yawamu ahurre amaguru garuha ahurre yayisya kubi nangwa nabasa no kuhurra ekifuba caremera obwe nibubasa kuba obubonero bwo mutima kuremwa kusindikeshaga amaboko wo mutima nabwo kuranga yaguhanjire gushemerere kweyongera kusindikeshagama wabanoza kugira eki wakora mbwene kimanyisa gwaguremiro kori kuza kugira eki wakora nanshi kiwabe no ukora kare kori kuza kuchikora hatiya noreba wagira ki cyaremwa urre wayisa kubi narisho hurre gwatanika kwehuba abamwe niba akabonera ko bari kugira ni baba bari yaho bahurro bwire bwahika mutandike kwehuba baza kugira ngo kunyegera baza gukora imirimo ibature ni bakora bahurre gwayehuba so obwenwe obubonero bumwe bari kubasa kugira konko obundi obu bari kubasa kugira ubonero ni okuzimba omubiri umutima gwaba gwayisobwire obu guri kuba gutakasindikeshagama mwene niko kori kureba nka wabo ine enyanja hariho omufurege oguri kwiyamamizo mu nyanja hatiya wo kukwata nko umufurege okagwigaza ekimanyisa inyanja neza kugira ki nekufundana naje eyijure so neyijura so omutima kuguri kuremwa kusindike gishagama
ni habaho okwijorerana mu mubiri mwene wari kureba umuntu yatandika kugira ki kuzimba oshange yatandika kuzimba ebicere abamwe babasa kuzimba enda so akona ko niko kamwa kuturu kureba omu burwaire obw'omutima hati Dr. Nkabenisha bangomba dachika buce obwasigarayo ahindi interested munonga no kumukwija mukakakasaje ngo hateji yaba heart failure ninga kwabo kuremwa ko mutima webare munonga mutebe cancer program okuchebera omutima haruho ebyoma ebitwine ebituru kukozesa kuhamya oburwaire obw'omutima gwine so ekyoma kimwe kituru kukozesa nekibaru kweta ECG orweno orushahu konka rindi zina tuyeta electrocardiogram Yes. so echo ECG ni kimwe kituru kukolesa kureba oburwaire aho buri kuretwa omutima ekyaburesere abo kugira ngo ruhanga kuyanjira omutima akatamu wiring system nabwo gwina amashanyarazi gwine mu waya so amashanyarazi ku ruhanga yagahanjire ni gatandikira hamwe aho turi kweta ngo ni pacemaker nk'iki turo basa kujana generator gashemeye kuba ni gashumaje gakatuma umutima gwateraje konkarhe ebitwagambaho nibibasa kutuma okutambura kwa amashanyarazi kwateganise ngwe ntwenda kumanya yabe kizibu cina kazare no kutambura kwa amashanyarazi ntukolese cyo choma ekituru kweta ECG ekindi choma kitukineho hano ekindi choma ekitwine ni ekibaru kweta echo abantu bita abinji bakimanya nka echo konka omurundi ororosha abantu bita echocardiogram so echo choma ni scan yamani eri turi kukozesa kugira ngo turebe uko mutima guri gukora kugira ngo etwereke yabe kizibu kiri echa maso narishe nyama y'umutima narishe kizibu kiri echa katapu kugira ngo tika kakora je narishe shagama neshohora yaeze garuke nyuma narishe kutwereka yabe kizibu cyabiro mutima kuzimba so echo nico choma ekituru kukozesa tukareba umutima uko guri gukora tukagureba mbwenu mu real time so tukamanya ekizibu aho kiri yeah so echo nico choma ekitwine ekiturukweta echocardiogram ekituru kukolesa kugira ngo tumanye ekizibu echo mutima nikiha kuturu kuchimanya twachihamya then tureba emibazi eri kubasa kuchiyamba narishinka abuna kugambira abana buturu kushanko butapu butakakoraje bokuba nibetagwa kushemezebo then tubasa ku balinking up na aho bari kushemereza umutima babasa kutunga obuyambi bwabasoye konka hariho nebindi ebituru kukolesa kugira ngo tumanye yaba umutima gwine kizibu nangutine kizibu hariho nke kibarukweta x-ray chest x-ray nacho ni kimwe kituru kubasa gukora kikatwereke kishani cyo mutima tukareba yaba umutima guzimbire narishe gutaka zimbire then hariho nebindi bituru gukora umushagama nangwa na twantucebera umutima twantwe nangu tumanye yaba nebindi bicweka byo mubiri nkensigo ekitigu abo kuba noreba nkati yano wasa kushanga umuntu yabire nanyo marwa arwara umutima konkana marwa ngabasa kubagashishire ki ebindi bicweka nk'ekitigu so tuturu kubantucebera umutima ntubahine binde bituru kucebera kugira ngo tuhamye ngo biri kugera ki biri gukora je nkensigo nk'ekitigu hariho nebinde bituru kucebera umushagama ebiri kutwereka yaba nk'emisi yo mutima eri kuba eyigire hari ekina kugambira nka heart attack so harihe ebinde binje bituru kugeraje bituru kubasa kucebera umumubiri kugira ngo turebe yaba oburwire obw'umutima bwina kazare n'obundo burwire obw'omutayini tuhereze na nebigambo byawe ebyahamuhero koko twakigambire twagira ngo ekizibe kitwine kugira ngo abantu nibija bacereriwe konka kimwe ecyo kituru gukora no kugira ngo abantu bamanye services ziriho then babase kurahuka kutunga
obujajabe bw'omutima abokuba ebya science nibitwereka ngu emibazi yabe etandikirwe kare abokuba omukuburagurira hariho abo turi kureba bari kwetagwa emibazi then hariho bamwe abo turi kureba bari kwetagwa okushemezibwa konka omukuragura kimwe ekituri kuteera omuranga n'okugira ngu abantu bagezeho prevention okwerinda ngo kwerinda ni kukiraki okutambirwa nikwe turi kukigamba munkirize aho tube niho twahenderera tureba n'urwo kubanza ururi kwija if anything tujagaruka na Dr. Bruce ari kutuganirira ahandwara eyibari kweta peptic ulcers ejo ninjangu ni ulcers yo mukishansha koko anyway naja kwa natushoborera mutegereze urwo kubanza ururi kwija murare kurungi Eby'amagara byambikishibwaho Kazire Health Products.